Gutxienez 1000 jaiotzetatik batean, pertsonaren sexua ez da bat etorriko esleituko zaionarekin. Horrek esan nahi du, Getxon 3 eta 18 urte arteko 11 haur eta gazte egoera horretan daudela. Hau da, transexualitate egoeran. Horietako batzuk ezagutzen ditugu, beste batzuk ordea ez dakigu sufritzen ari diren. Ezagutza behar dugu, euren familiak onartu ditzaten. 21. mendean eta Getxon, oraindik ere baztertuak izaten jarraitzen dugu garena izateagaitik. Soy Lari, soy bisexual y eso significa que a mí me gustan los dos géneros. No que me vaya a gustar solo uno, porque los bisexuales no estamos confundidos, nos gustan los dos géneros. Puede que nos gusten más las chicas o más los chicos o los dos por igual, pero nos siguen gustando los dos géneros. 2020an, Getxon, oraindik irainak jasotze ditugu, baina gu garena gara eta harro.